Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ucapan selamat datang kami haturkan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian. Terima kasih Kotaku atas dananya. PDI 2018 kami memiliki inventor, speknya berbeda daripada 2017. Terima kasih Kotaku, mantap. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.